ka Hanyo Trap Integrated Territorial Organization kalalap kumbasan poteli kitrok bakit dawyang hakamit sngibaar bat step snibalang bat ujar ejahar ya khat prateli kitrok harangkat kejing penpau syak sorkar halor kejing don jong kata ka kanhun high level hakikam khai dawyang bi ai nakaliang kaseng kan sa IT ru ya ka dorkas syau presiden ke BJP ba Ernest Mauri ndawa patoket dak enforcement directorate mat ke CBI kamtam habai de berjing chalan tu ya dawyang habakren sikilat patai kubor hak ski balang ujenra sekretari kaseng uba wan bun dekar ulaong hanin kamit ngilalap kumba sanpau teli kitrok ke bakit dawyang bi an rilum jantia sya Guwahati kila ujor ejhar persya ya khat prateli kitrok Henry Kidonru kebayo penpedno. Sengkala ya cakmat bat kate kejing kanra hadin ba usembut menteri rang ba kejela ba prestun ulaong ba umdon jingkai dawyong bean hapo kejela bat bu jingkeli halor kejingdon jong ke kenhun high level kabai don bentalang bat kikam kai dawyong bean. Ni ke bamenen. Tene kalian jungi basai ke singin ye kentu lingba jong Ernest Mauri badi presiden jong ke BJP hak por sibje mungkin ada ke dorkas ba yementai hapo ke mekhala don kam ye ke iti pada ke CBI inquiry ke bakloi ye ki kam jersi hapo ke jela kamtam yo illegal coal transportation te ya barok khoi kini ki evidence ki bangidon min sari present ro min orlang ki kini ki shimlang ye ka video clipping ki newspaper kin sari present pat hau chief justice joko kateki bopet ya ka NGT Barangong nak kau mesti peringatan rate kendok lang bagi ni more rank police station ni. Terkadang ni kacing wan interview ni ban negotiate bapi begitu hot berpelat ni ini kita bapi bak ni. Hadu menen memet ndan ta hadu menen step kidon katto kan ningot kiba karan e jet benrio kiba ong ba prakasi. Tengah ngasai bi jumpa bi ki sen bukil ong prakasi ka enteri kam dai ken bandai sila. Tengi kerana berbasai, lada ke sorkar ke pendekam syai kalek buar bandol kita ke high level. Dan mengiru setengah nol lada ke penterhas ke pendom ke keseng balang ngim ban sengir ngin form lada jong ke sorkar ngin form ke government of itu ngin siapit kai lada ki hikai illegal ngir ngin ya illegal ngin siapit kai ba ki lek no. Tengi ke kerbo ba ngiat pak segitu ki ba phone menem step ro ngin ong bite ke basai ya ki ba wat num syem ha ke kerteng jet benrio na ke kerteng kasih tang nak bentar jong fisherman Hendrai yiki bubun balang giyap balai ba u ki ong ba kaduna ke revenue kat ketu ke revenue menen dengi ken silak kawai ke truk menen sampau kali tegi popola te ka ba pensngau lengo yangi ba ya ke casino pu ong ba mandra hang ni badai ban generate revenue Hendrai ya ke revenue pula dan ni pat kila shu ya thet be chapla jungki kila shu ya thiet building kila thiet jing kila shu snack office party ni kerana bahasa ni bading ilak bet kat kum kasabot bat ka e jing lek ke jongki bat ka hawat ka high level ka exist bat ngin pit kai yo sembut menteri unlek kum no ne udai tang komedian jongka mekra apa dia buat kerja ka try kali haduk mentang pat tip Henry yaki number kali kila list out kila sambil dia hakap FAR kila thok FAR but nagal yang ki police department kidang isu yang notice cak ni try kali bikin one make siapa tanat panlai ke bonong kampur kum kindon juga ai Barangong umah piong pala tujuh punton. Lagi ni kita kia pala berkadang involvement juga. Hanya tu kemudian kena tu kadang kena bagi. Ibu ketilah sudah. Kadang kena market. Pi keren ya ka latest order ke ba arputan ne besputan na. Kalet tarai ya ka latest pilapet ke ba arputan. Te habis dia ibat kan ni mah. Jadi ban syai bet. Ba ya kata ka involvement jong ka arputan yo do yong le exist. Menai kerentan yo do yong. Do yong la ken bet be ante illegal. Mendan salan dai ki syaj free kato ka pisaru syaj kerusimet segi politician bat segi political party. Kata yang kerana besar. Ta habis dia bakaya jingyat pat nakine ki kalima ki bayat overload ya kan kadang. Ta menin ngidang yo ben ya counter ya ki kali ngong ba ki bawan nang tena po Than West. Kumno pi pois mur kena ki ong ba ka transport kam syak ben yan nang te. Ta nakaliang ka transport te kile ka kamram ki be kim syak ben yan te. Ta ngindala kali bahap ne tu ki driver ki ong ba teng piele kumno
phi orang no sto ki ong ngi nakalian jongi te ngi naka transport ka khang bai te hendrei nakalian pulit dal ai sam step pelai te kata to san mi nang kong shop ngai ku blei ye phi ki lat thai ku bot ta la poi ha ka por betembit mi khat mi step te ngi poi ko phang ni nakalian jonga HITO sengkme hadin bangi kami ka statement nei Deputy CM sembut menteri rangba jongka Meghalaya bu ong ba ki kita ke high level but hangno ki don pura di sebut kisaki kenang bakin pensistem tengi ne kalian jongi ngela le ka operation minin me hadu minum step sau beji tengi layo ban kami ki trok san potli but babun kila pet tengi la IFAR hapo murun keneng PS kumbakat prateli te hakani kaja nyempet pan ya ka sorkar ladakan pensistem syana em yakini ki high level bagaimana kita rok mengidon di video clips video evidence pengisung dei ba yakini ki video bat ki evidence ngi deban ai hakilat pathai ko buat kabala itu ke sorkar kabala approve badai kani kamde ke social media kamde ke YouTube te lingba kalat pathai ko buat ngin pedi yak pai ba kamdan ke jing thok ke jing squad ba ngila lap sharp ki don ke high level ki ba pensio but kai to you do yom te habiya dei bat ka FIR pun sa shayu sekretari beli unmi utau high level utau truk hadu san potlit ide bernya sai kata ba piong ba ban hakno ko rukam ba hakno rukam bangitip maki peleng ki pelat ta ngimban se ngi haban sim yang anyakti parka an rum dei bangira tiar rayun ringi subat ngi hana bareki ka kamram yo le se duna men power tengi bakam biang men power tengi hapan terai lam sim ba kadan involvement police ba kini gi kun fair yang kata tengah tarai sembut menteri un sobat thai kam syai bade mo yu tip ya kata jadi ini mereka tahu apa dia bisa kerja buat pastor bahwa ada merasa government komplain government lagi dan ketika ini uang dan setiap yang kalian government kadai hakata kadung rim kan baka mi ka hito syek maru kadai pu sembut menteri uang ba pentui lipat ba bat kinong song jong ko Meghalaya da don kino gisaki sebut bandra un sim action je kita ki high level kan tamenta la don gisaki sebut te ndala bat ndala kili toket na ki try trok tela tip de mano ta ngi ai ka jing start jong sarkar tela da ka sarkar kamla ban pembet hapo sisni arsni ngi na kalyang ka hito ngi ngen bat bet ka location ye ndre ngin pentep tengin bat bet surprise bet kumbale menemiat ba menem sta nila lemon yo ikutang juga kita boleh pun ini minister kan badai kani kadai ka top priority mah badai ni hapan ya bagi dawai ka CBI ni kwa ban handover talada snu dan kam ngin sepenmi lada kidang muslia lada kani ka high level kamlip memban seni hapan penmi em long baga sumi ida contain high level what deputy chief minister wang tep kamu di utai high level tapi pila baniat nomor piong ba dan kisaki setar pila baniat pu yangi ki kerteng jom tagi beriau ki basalan tu yo lo yang salan be kata pi ki phone be ki ong ki kali jongi tengi pat yo beriau sin undala phone ngi sto bau don capacity ne ban thiet kata ka kali mentama phi mangangi la banong ba ka de ka trok jonga ringi tengi tep beri ba menengi kali no we bukan ngong kan ka trok jong no tu ong ba ka di ka bawan na pok go hati tenrei ki jongi ki sule be ka benemi ta beli ngam kwa un pempawi kerteng jeng kita ki kasih jungi badai ngatip saya bagato ketika benemi piong naki santo teli trok apala santo teli trok pio ban kumno gini ki trok ki light no pio bat pat tang khat prateli bat na kini ki khat prateli kat nungot ki breu pi pha kem na pio ban na kaliang ko jongi menen ngila ya ke operation ni don ki dokhat kumbachi spangut te sanpo teli ki trok dombar kamde ko besok te bade sepawai ro ko jing ka bom siem khia ka pulis hadu menen ka jing yabat ka de bitang na kaliang jonggi dokhat kia na kaliang ko pulis de tang hadu ndala po IFAR bat hanover ki trok kidan angkat kai kat nungot ki breu bat pio bat ni khat prateli trok ko pi diten mengi menen ngi detain be je ki vehicles bade ba u driver ngin dala kali usuang be high level yatho ihe ke kerteng jong trai kita ki driver kita handyman pelat mi khlan pelat ngila handover bet bat truk bat driver so pulis
Takadan em kerja telang jopi, apa yang jopi bagi pulut apa ide buat bagi kenal kan. Ndam. Tapi lah pun patai pilih hanul kong bagi dan mentah orang bagi telang bagi. Ngingin keren pada basai, lada upulet